Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биз Торговойдагы мал базарында, Кадамжай району Торговой айылында бүгүн күнгө шаршемби 14-апрель сиздерге бул чыгарылышта мал базарындагы койлордун, эчкилердин бааларын билип беребиз. Андыктан чыгарылышты күзөтүп барыңыздар. Биринчи сиздерге мына сатылып жаткан эки кошкорду көрсөтөм. 13 миңден болду деп айтыңызбы? Мынакей. Куйруктуу жакшы кошкорлор экен. Баасыны 13 миң сомдон болду дейт экөөнү. 13 миңден кылды бербедиңизби? Дагы бир аз кошуш керек, Мынакей. Жакшы базарыңыз берсин ака. Кошкорлор канча болду ака, кошкор? Канча болду? Мына сатылды 10-га. Бул 10 миңге сатылды кошкор, Бул канча деп атасыз? Бул эми 10 деп атат. 10 миң, Мынакей. Арзан кошкор десеңиздер, мына жерде 10 миң сомдон турат. Бирөөнүн аркысы 10 миң сомго сатылыптыр. Дагы бирөөсүн дагы 10 миң сом деп айтып атат. Мынакей. Бул башкача кошкорго, Канча? Али седа койлелеп. Баа койлелеп, канча деп атасыз эми? 15 деп атасызбы? Мынакей. Дагы бир кошкорду 15 миң сом деп жатат. Жакшы кошкор экен, койруктуу. Кой кошкор канча болду ака? Төртөйөн кошкор. Төртөтөн кошкор экен, сиздики. Канча деп атасыз? 15-тен кем барды, мунан 11-ге бербедим кызымды. Мыносуну 11 миңге бербедиңизби? 15 миңден кем бар деп атасыз калгандарын, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, төртөтөн кошкор экен. Ал жерде 15 миң сомдон кеми бар деп жатат. Баалар негизи ушундай. Кошкор канча болду кошкор ака? 17-ге алынды. 17-ге алдыңызбы? Жакшы алыпсыз, Семиз жакшы кошкор экен, Мынакей. 17 миң сомго сатып алдым дейт. Жакшы кошкор экен, куйруктуу. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, койлорду 20 миң сомдон дейт. Мына жерде 4 кой бар экен. Бирөөсү козусу менен, Мынакей. Ака, козусу кошкорбу? Билбедиңизби? Чабарман каналы. 20 миң сомдон кеми бар деп айтып атышат. Сатылып жатканда эки кошкорду көрсөтөм. Канча деп атасыз ака? 32 болду. 32 миң болду, бербедиңиз, Эки кошкор, экөөнү 32 миң сом соода кылыптыр. Куйруктуу жакшы кошкор экен. Мынакей. 32 миң сомго бербедим дейт. Дагы кичине кошуш керек экен да, ака? Аз-маз бар, Жакшы, базарыңыз берсин. Кой барбы ака сизде? Мына койлор. Канча болду? 11-ден сырашылды. 11 миңденби? Ушу 4-төн теңби? Же? Мына үчөөнүбү? Мына 3 койду 11 миң сомдон сурап атышат. Бирок бербей турасыз, Бир аз бар го дейм, Бар. Пас сурап коюптур, Ака, баалар кандай деп атат бул базарда? Кандай деп атат? Кой, эчки деген. Енді қандай да немесе қарап отты. Кичине салыштырмалуу барбы? Арзаныраакпы же кымбатыраакпы? Орозо айында негизи элге бир аз арзан болсо жакшы эле, Арзан маселе жақсы да бар деп атыр. Жакшы. Демек, байкаган жоксуз, Канча? Мен өзүмдүн байкашымча, мен Баткендеги Хальмиондогу базарларга барып аттым. Малдын баалары, койдун баалары туруктуу эле, эч кандай кымбаттаган дагы, арзандаган дагы жок. Мен байкашымча, мурдагыдай эле баада турат. Канча болду ака кой? Кой 10 миң. 10 миң сурап атышат, бербей атасызбы? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Мына кой козусу менен экен, 15 миң сомго бербедим деп турат. Козусу кочкорбу же ургачыбы? Ургач,
Maka. Qo'z urg'achi 15 ming so'mga berib berdim dedi. Yana to'g'ri sabatim aytdim. To'g'ri da. Qo'zlar qancha oldi qo'zlar? Bo'lib 2,5 ming bo'ldi. Qo'zlar men 12,5 million ha. Qo'zlar bilan 12,5 mingdan bo'ldi dedi. Makkedagi jash qo'zlari turibdi nol yerda. Qo'chqori qo'yi bor deydi tarafda. Qanchadan bo'ldi dedingiz aka? 78 dan bo'ldi. Ha, o'qdi ya. 7800 dan bo'ldi dedi, berib aytamiz deydi. Yaxshilik qilibdir aka biroq. Qancha oldi? Bo'ziga. Okey. Barra qo'zlar suylayman, video kamera bor. Qo'zlar qancha oldi aka qo'zlar? Kimisi? O'sha eko. Nos qancha oldi? Bu 8 bo'ldi. 8 mingmi? 8 mingga berildi. Yo'qsa 7 mingga berildi. 8 mingga, bilosi 7 mingga bergan joqsiz a? Makadagi bir puchma qo'y. Qancha so'radingiz aka? 13. 13 ming so'rab jasa, bozor qildi. 13 ming so'm deb noloq qo'ydi. Qo'ylar qancha aka? Ular 15 ming. 15 mingdanmi? Bozor qildi. Bozor ekonomi 25. Ekon 25 ga berib edingiz a? 15 mingdan deb chiqadi, ekosida 25 ming qildi, bergan jo'qmi deydi. Okey. Bunisi 9 ming. Tag bir mana qo'zlari bilan Bunisi 16, bunisi 9. bunasi 16 ming dedingiz a? Belki qo'zisi bilan 9 ming. Bu qo'zisi qo'chqor urg'achimi? Ko'paysin. Urg'achi. Okey. Arzon qo'zisi bilan izolsangiz, bunaki 9 mingga dag'i turadi, nol jo'ta. Hurmatli ko'ruvchilar, biz echkilar tarafga kelib qoldik. Qo'y bilan qo'chqorning bog'lari negizidan turib to'la yaxshilagan. Nol serka qancha oldi-ku? 4200 dan, ha? Har biri 4200 so'mdan edi, no ekoni. Serkelerin bog'lari da shunday. Ulaqtari men 4 ming oldi. Echki qancha oldi aka ulaqtari men? Echkini 5 mingga oldi. 5 ming ulag'i bilanmi? Bilosizlar. Yaxshiqa ulaqtari bor ekan, appoq aka, qarangizlar. 5 ming so'mdan ulag'i bilan deb turadi. Echkining bahsi. Ulag'i bilan olam desangizlar, shu bozorga kelingizlar, bor ekan, nolda. Arzon bahsi dağı. 15 ga. Dağı bir ulag'i bilan nolda echki turadi. Jelini varga yaxshilar. Süt bag'itida qancha so'raysiz? 25. 25 ming. Ulag'idan urg'achi? Teke ulag'i. Ulag'i tek ekan. Süt bag'itida 25 ming so'm deydi, maka. Bozor qancha qildi aka? 15. 15. Pastroq sirab qo'yib tur-a? Yaxshi. Echkining sutidagi ayvay yaxshi. Agar sut bag'itida olsangizlar. Qancha oldi aka? 5800. Serka? 5800. Echkimi? Okey. 5800. Ulaqlar qancha oldi? Muhtar 3,5 ming. 3,5 mingdan mi? Nolara? 4 mingdan, 3,5 mingdan. 3,5 mingdan 4 mingdan. No birosinin ulaq o'xshaydi. Yine ballar. Yine ballar, ha? Ular qanchadan? 6 mingdan mi? Aka, ulaqlari bilan 6 mingdan daha bor ekan. Süt bag'itindagi ulag'i bilan bo'lsa, echkilar biroz qimmatroq ekan. Süt bag'itida emas, ulaqlari biroz cho'ng qolganlar arzon ele bo'ldi. 500 so'm qaytarib berib, mana shuncha. Qancha so'radingiz aka?
4.000. 4000 mi? Daha bir ulaktarım ya, mına olurdu. Çoğun eşkiler oturat. Okey. Egiz ulaktarı var mı? Kulakları var. Kança oltat? 7 boldu. 7000 ha? Egiz ulagı menen eken. Echkin ulagı жақсы eкен, көзгө жақсы көрүнөт. Мына, караңыздар. Ойнап аткан. Мол экөө эгиз экен да ушундай. Эгиз экен. 7000. Булар канчадан болду? Var 5100'den 4,5 oldu. 4,5 5100 ha? Жақсы. Улактар канча? 4 oldu. Канчадан? 4000 ha? Окей. 4000 сомдон улактар. Эчкилердин баалары кандай болот бул базарда? Жакшы элеби? Жақсы elе. Арзан эле, а? Мен байкашымча эчки арзан экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эчки улактары менен баалары арзан эле. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мен эчки улактарды, кой, кочкорду бул чыгарылышта силерге терең көрсөттүм деп айтам. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, Рамазан айы ырыска алып келсин, баарыңыздарга соопчулукту жакшы алып келсин. Көрүшкөнчө, негизинен баалар жакшы эле. Кийинки чыгарылыштардан дагы көрүшөбүз.